amudaya ang ikatatlong tigulo ka sugidaan natin ang diri karyong pada nga ginbugna sa deghani daraneun samtang nagamasakit si daraneun betambalon ituos kay ayeun nga kun mahangged pangasawen ni abaw kaso lang sang pagkahangged way tay abaw kita kay matan ayeun indi tanang magpangasawa gin pangasawa ni sinagnayan amo to nga naggamo si humadapna na gusto na paangayan tong diri karyong pada nga gin tao ni daraneun kay matan ayeun karon gin butang nandas pinggan waay gani katinunga ang kapasidad ka diri karyong pada ni sinagnayan ikumparar ka diri karyong pada ni daraneun gin tao kay matan ayeun Naoy tuhawa adeng pahongaw tuong patalig heman kay buyong sinagnayan kay huganay kay daon mapalikid maobling si buyong humadapananade kuno ay anggay pamulanan hindun dedang pagbelai diri karyumong pada ibidalyang bolawan ibulalay sa pinggan ikibtang sa apinyongan indeen tadang tupon kon Kuy umadapnen ku hindun mudang maang yan inapulo timur dagatus it rawa-rawa gin huyohoy salawas gin tuo sa tobo ani anggoy daraneun kay uang matan ayeun